Daj, sjedi. Daj, možeš si pogledati jebati jedan zgodan film. Evo, sjedi tu. Sjedi tu, gleda svojom kapu. To ti priča tako malo reaction video, tako sad. Dobre. Radi se o tome da, evo, probaš 2 minute gledat to ako možeš. Ako izdržim onda... Ono. Imaš ih sve jebati. Evo, gledaj. Ja neću gledat, ja ne vem to gledat na stolu. Gledaj, jedan put i dosta. I dosta ti je. Ne reći, smijenilo mi to živo. Muzika je odlična, Toni. A? Glazba je za popizdi dobra. A video spot. Ja jebati, jebati, strahota. Kaj bi me mučilo, jebote? Kaj bi me mučilo? Reci. Slobodno izrazi se. Pa glup je do bola, mislim, ono, nema. A? Pa da, pa glup je do bola, nema veze s ničim, pičku, vrati. Tolika ljudski može izmisliti, jebo mi pas, to je ono... Kaj ljudski može izmisliti na kaj može doći, to je stvarno nezamislivo. To moraš biti jak. Već sam to vidio. Već sam to vidio. Već sam to vidio.